اميرو لسر مجارك وصاب سكننكو تيجها راستيه برخدان جواكي وكراهية فلسفة ديني لباهب جلو كاتكيلية على غوريا شكفت بلاطون بتشيروكا داينكي شميكو هيجي لبي ويندا كرني خونه چيه وكي تيزانين دايكين شميه دهان ساله عقوبتا خدمي خود پرسن و لبي راستيا في حقيقتي هول ددن و عدالت دخوازن لی او ریلیتی گلک جارا بزحمتیان را رو برو دبینه دوی پروسسی دا انکار کرن و پاشکور کرن یک جی صدمه سرکیه کو گلکی جاران خو نشان داده. آلگوریا شکفت پلاتون و بان زحمتیان با آوایی که سمبولیک بده بیجه لی رخستن مافی میروان این وکی دایکن شمیان به برخوادن خواه یا که خود سپیر سر حقیقتی و شوپا خویا لپی راستیان دا با آوائی که راست راست و شنبر خو نشانی مدده. دوی پیش پودکست دا امی تیگه راستیه و لگرن عدالت جواکی به هفدورا بوهینن. کرم بگن ام دست پید کن. دا آلگوری شکفت دا بحثا چطه کرن. دوی آلگوری دا کومک ایسیر جروجا جدایی کنا خوبا دا شکفت که دا گرتینه. پشتاوان آلی دریه شکفته یه. نکارن سری خوب زبرن و های آوان جیهانا دروه تونه. لجارنا مروف و تشتن دن لبر دری شکفته را در باست بن و سی آوان دکوال سر دوار شکفته و دنگی وانجی دشکفته دا اولان ده. اسیر سیوان و دنگان دنا خدا بناو کاتگوریزت کن و جوان باور دکن کو راستن. وقت شون ده جوان اسیران یک تی بردان و یکم جار درد که درمه. دماته بردان و که نوا جواته روناهی چاوی دیشینه و او دور هلانو تهولی هفدی بینه. گاوا کو جیراته گوتن کو تشتل دوراوی راستینه و سیجی تنه ستابن او نکاره جوی یکی باور بکه. جبر کو سی جیرا زراتر خویا دکرن. لی گاو بگاو چاوی هینه در دور دبن. پشتی دمه که او تکاره لستاوین دعوی دا بنیره. او تکاره راست راست لتشتان بنیره. و داوی دا او تکاره لتعوی چافکانی هری مزنا روناهی بنیره. اسیر ود شکفته داکو کشفا خو جی اسیرین دن را پاروه بگه. لی او ایدی تاریه ناس ناکه و بدیتنا سیین لسر دوور دا زحمتی دکشینه. اسیرین دن ده فکرن کو ریویتی او احماق و کور کریه و بتوندی لدیجی هر کریه را بردان آزادیه نه. پلاتون وی بشه دیشبین فیلسوفه که کو هاو دزده گل پرورده بکه. اف فیلسوف هر وقتا که دخوازه راستی نشانه گل بده لقای دوار نزانه تی و تیک بچه. ایجا امورن بسر مجارا دایکن شمیه. دایکن شمیه او دنگین کو لچارنوسا وندای خود گرن. نحو جای کو ام بحثا وان مکن. لورا ام واناست کن او امن و ام جی اوان. دایکن شمیه تفگرک مافی میروانه کو جسال 1908 وربه لترکیه و کردستان ددومه. ده دسپیکه ده وکه کومک دایکین کو لعقوبتا خصم خویم پشتی دربه لشکریه 12 ایلون 1908 هاتن منداکرن آنجی ده گرتکه ده هاتن کشتن ترکتولی. بشرا نتنه دایک اندام دنین مالباتن ونده آنجی تولی و توگره بون. هر روژه شمیه جبو عقوبتا ونده هم بپرسن و عدالت بخوازن لقاده گرات سرایی یا استانبولی کم دبن. اف توگر جبو لدیجی بمپیکرین مافی میروان این ترکیه و کردستان لبر خود ده و دوی میجاره ده بپرسیاری حکومتی بیبیرتینه. هفباریا در نابرا هر دو تگهنده. در نابرا تکوشن دایکن شمیه و آلگوریا شکرته پلاتون ده
hevsengiyên cuda hene. Di serî de her du jî bo lêgerîna heqîqetê û ronîkirin û dabînkirina edaletê hewldanên giring dihewînin. Dayîkên Şemiyê wisa tev digerin ku bi lêgerîna equbeta windeyan û bi xwesteka îşariya rêya giştî bilind bikin. Lê ew hewldanên wan ên herî însanî ji aliyê otorîteyê ve wek hereketên îlegal tên qebûlkirin û ji aliyê serdestan ve tehdê li wan tê kirin. Alegoriya şikefteya Platon jî bi daxwaza lêgerîna heqîqetê û ronîkirina xwezaya mirovayî nîşan dide tev digere. Li her wexta ku dixwaze ji dêvla siyê rastiyê nîşanê hevalên xwe bike, hevalên wî heqaret wî dikin û ji civatê tê dûrxistin. Ev paralelî guherîna navxweyî û civakiya mirov radixeber çavan ku gelek kes ji rastiyê ditirsin, tevî nezenina xwe ve paşo di aştiyê de dijîn û sterdê jî kesên ku vê nezaniya wan îfade dikin re jî dijminatiyê dikin. Ve guherîna civakî û rakirina hişyariyê. Hem têkoşîna dayîkên Şemiyê û hem jî alegoriya şikefteya Platon di veguhertin û şimendiya civakî de tevkariyên giring dikin. Her du jî mirovan teşvîq dikin ku bila heqîqet û edalet bêdestxistin. Digel ku dengê dayîkên Şemiyê ji bo edaleta civakî ronek mezin dilîze û bi awayekî şember her hefte êş û keserên salane ku her zêde dibe û hê jî dilê me değişine tîne bîra me, tevî hemû zordarî û neheqiyê mezin bi awayekî lehengî û bi hemû heybeta xwe li qadê tof dibin. Alegoriya şikeftê jî ev pevajiya hişmendiya mirovan sembolîze dike. Ev her du jî di lêgerîna civakê ya ji bo edalet û heqîqetê de ronek girêk dilêzin û alîkariya mirovan dikin ku nêrînên xwe yên rêşinbirî berfirehtir bikin. Strana dayek rojek tê ku yê yek jî sembola berxwedana dayîkên Şemiyê. Ev stran heta niha ji alî gelek kes û koman ve hatiye stirîn. Yek ji wan kesanê jî Eştê Aptoyê ku bi dengê xwe yê zîst û bihêst deng û rih daye gotinên vê stranê. Demekî berê min lê guhdarî kir. Min pir eciband. Ez bawerim hûn ê jî biecibînin. Tevî ku xwîs û xeyalên eceb li min peyda kir û ew elemên me yên kur ji anî bîra min, di heman demê de heviya me ye ku tê rojek bê min lerizand. Bêheviya ku miriyên me efû bikin. Bêheviya ku dad û heqî rojekî bê. Bêheviya ku dayê rojek bê. Dayê rojek tê.